F'pajjiżna bħalissa qed terġa' tinħaddem is-serje Ġermaniża Das Boot li mistennija tħalli fl-ekonomija ta' Malta 7 miljun euro. Din il-produzzjoni li tintwera fuq l-istazzjon prominenti Ingliż Sky hija bbażata fl-eqel tat-tieni gwerra dinjija fuq il-baħar. Il-ġbita s-serje Ġermaniża li se jdu madwar 120 jum se jara aktar minn 800 attur u membri oħra fil-produzzjoni bil-maġġoranza tagħhom huma Maltin. F'kummenti ma' dan l-istazzjon fil-Malta Film Studios, il-produttur eżekuttiv tas-serje Moritz Polter kellu biss kliem ta' tifħir għal pajjiżna fejn filwaqt li spjega kif matul l-aħħar snin rati sħiħ enormi tal-industrija tal-films f'Malta tenna kif qed isib kooperazzjoni sħiħa min-naħa tal-Maltin. Ma naqas li jinnota l-postijiet pittoreski u storiċi li jsebħu lil pajjiżna fosthom fl-Mdina u l-Belt Valletta li huma sfond sabiħ għal ġbit tal-produzzjoni. I think the film industry has progressed quite a lot. We had to bring a lot of people in back then, and now there are more and more crew members here in Malta located here, and also the equipment is starting to become available here, so you don't have to bring everything in anymore, which obviously helps us as a production to come and spend more time here because we don't have to bring everyone and house everyone. I think that the reason why we came in the first place is quite obvious. You have the wonderful water tanks, and we needed those water tanks. Is-serje Ġermaniża ġibdet episodji oħra fil-passat f'Malta fejn fl-2018 u fl-2019 ħallit fl-ekonomija ta' pajjiżna aktar minn 6 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Films Johan Grek spjega kif il-ħidma tal-Kummissjoni anke fi żmien ta' pandemija waslet għal ħolqien ta' aktar xogħol ta' kwalità għal Maltin. Minkejja l-pandemija COVID-19, l-industrija tal-films beqgħet għaddejja minn nies u jaħdmu minn ġob għal ġob minn produzzjoni għall-oħra. Il-Kummissjoni qed taħdem bisih biex inkomplu nattiraw aktar produzzjonijiet hekk, biex infissru aktar xogħol lejn il-pajjiż, biex l-industrija tal-films tħalli aktar flus fl-ekonomija tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega l-ħidma tal-Gvern sabiex issaħħaħ din l-industrija. Aħna qed naraw li nkomplu ninvestu f'din l-industrija sabiex bekk ikollna anke is-sound stages f'pajjiżna li permezz tagħhom se nkun qegħdin nattiraw iżjed produzzjonijiet lejn pajjiżna u għal żmien itwal. U apparti minn hekk għadna kemm għaddejna wkoll emenda legali li kien hemm bżonn biex estendejna il-cash rebate għal 3 snin oħra.